Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Ак таңдай телекөрсөтүсү сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү көрсөтүүбүз адаттагыдан таптакыр башкача десек жаңылбас болмокпуз. Ушул ак таңдай акындарыбыз Тобулбулу Токобуз болобу, Барпаталар, Жеңи Жок аталар, не бир керемет акындарыбыз өткөн. Бардыгы ушу келишип, эл менен адегенде ушул кызыл тилде баягы кайрашып, эл менен учурашып кеткендей деген салттары бар эле. Анда ошол адегенде ушу эл журтубузга экөөбүз калуу тилегиңиз анан баягы адегенде элибиз менен учураша кетсеңиз жакшы болмок. Мейли, рахмат. Aralap gelgen çağımıza mıdan atak tuvaştun şarına Ağayın tuğan köpçülük amandı kaytamı barına Olturgan gezim abul der davdı varı canına Eki çoğusırda perginde belpek tilin gerginde ver çitip geldin atayan kuşumuz tutu yazalına Evi kultur da pereyne, Kuday kuvat versin çalınga. 11'inde çıkkanbız ay, Bana genen düştük tubağıttap. Aşu belderdin aşıp öttük çavuttap. Toktoğuldan başladık bir gün ayarda kaldık payıttap. Karaköl menen taş kömür aradap kele jatabız. Callavat'ın aymağında sağalap kele jatabız. Andan beri bir yerge, 2 gün boldu gelgenge. Ataktığın oğuştuk elderge, boğuzduğun ırdı da çaşabız. Kalkanırdap yürgündep kalkadırın bilginde büyürötken neçen atabız. Emisiler getiyse bol kolu bizden olsun çıkkan batabız. Yanağın gözün aytkanda baştagı day bol albay. Bardık elden aralap bağıtında kon albay. 15 yıldan beri jaka Haylavuz kurup çıkalbay, ağayın elbis tukalbay. Avtobusun tavalbay, tapkan menen bari bir cana, benzindin raskotun cavalbay. Bolbasam ağlar zamanda Kırgız eldin aralap kıdırıp yürüdük şamalday. 15 yıldan beri jakan olturup kaldık teyirde karacandı bakalbay. Uluttuk öyle roşenti basınıp kalgan çağında basınmak tügül salanda basınıp kalgan çağında Ona filarmoniya bolgonu 70 yıl bolcolu Kayra baştan candanıp ministerlik toy bölünüp bir toy işi kamdadıp Başçılar özü baş bolup Buna jeti duvandar adap kelgili edip salama targaysı jakacı veridi Anday cumuş kolbasa görböy teleksilerdi Sağınıp kalgan eleken samap yürgön menekem Zalgan elleri gelgende ırçının bağırıca çıkkanda Ağayın elleri cavılıp kalgan eken sağınıp Alakanları çavılıp kayra suranıp Kayranırlar ulanıp Kalktın bağırı kuvanıp Kayra gelgindep artistlerdi çıkarıp Sağınıp kalgan elbenen salamdaşıp geldegen Gökten beri gör albay görüp salam bir albay görüçülördü men dağı göksöp kalgan öngdönem Ataya gelip çakırsan ataken ırda perde basılsan aytpay koyçu da men bilem Hazır mına aksakal akınlarından Akkalpak ili tanıgan azda bolsa talim algansın Akı
Akın aşır adıdan, andan keyin ol turgan tuğan bay degen karıdan, Zamürbek degen aken var ırçılı şunday, akındardan doy barından, bizden keyin silerge yol gelip jatkan vaga, silergeden oşentip yol berip jatkan vaga, agayın elge tanımal, Amantay menen alı var, Elbirbek menen Jengişbek, azamattar var, attarını aytıp koymasam da Şekerbekleri tarındar, biyaktadagı balдар var, bilgenin aytıp kalgan var, aldыңарда gel atkan bizde aksakal bolgan çaldar var, artıbızda ne jasileri de, akınдар ösüp gelese bizde avangda kaydan arman var. Gibi sözdü çubaylı kalganların ulaydı, kimisi kanday boldu dep, bilbegendi bir yerden bir bizden doy suraydı, kalgan katkan gep bolsa kalayga elgen o hep bolsa, kançalı kalın var eken, akılda burada ber desen senin kalmaganın açıdaydı. Rahmat. Toğanbay aka çoğun rahmat. Bayağı mına bizden elimiz dağı sağınıp, biz dağı sağınıp degende bayağı bizden ustatımız katarı sizde Kırgız elimizde oşul bardığımız sıymıktan duruyoruz. Emi Toğanbay aka oşul jaş bala çağınız hiç vak esingizden ketpese gerek deyim. Oşul Torgoyundu Toktoğlatavuz meken degen жерден Eşmambet atalar, Korgol atalar oşul öröndögen çoğun bir jakşınakay жерден өзүңүз дагы ал жерден bir кезде жаш бала чактан талпынып Токтогул аталарыбыз болбосо дагы Коргол атабыздан таалим тарбия алганыңызды жалпы эл журтубуз билет. Эми ошол жөнүндө кичине бир эки ооз кеп куруп берсеңиз. Öyle özüň aytkanday биздин кетмен төбөдө akınдар ilgeri köp çıkkan. Hemen hazırda birinci çıkıp adat, Elbirbek var, dagı talpınıp жүрген ballar vardır. Belki o çığırçılarda çıkıp adat. Emi ben ustadlarım, menden uluların barın ustad dep esepteyim. Birinci Aylı Usta, Malavaş, Kadırkul, jana üç kızın atası. Teyti degen, Koşalı degen ırçılar var boldu. Alardı görüp onan oşol düydügü urdagı us kelçen, keyin men Korgolga uçuraşıp urdagım, men radiodan tiyak biyaktan okup жүрөsüңөр. Andan keyin Sargılan degen ırçı bolgon. Andan ilgeri şöyle ketmen töbödө жүрсем, özü tüyü mına o Kaşkasu degen jeri var, Bişkek'in üstünde oşol жердик bolat ele. Anan şu turmuş şartынан aylanıp ketmen töbödө turup kalganda şehirden ayal alıp bala çakalı olup, keyin Bişkek'te gaza olup, tuğandары talaşıp sögün. Nurgaziyev Muhtar aka degen bir yerde, abdan eski akıllı birinci sekreter bolup turgandan bala çakası tiyakta bizdin el bolup kalgan, biz sögüp alıp ketebиз, ketmen töbөгө alıp kelip koygon. Oşol meni Moğollar da koşçu, oşentip kaldı. Sen emi ırçı olup kaldın 65-yılı. Bolboso Moğollardan köpünçe duvana köp çıgat. Kiyinkilerden ırçı köp elebиз. Men kalık bilgen ırdım barın bilemen. Kalıkta akın emesmin. Biro akındığım bar deç. Emi oşa kalık bilgen ırdım barın biletken üyünü alıp gelip oturup anan keyin oşol Kurmanbek, Janışbay, Şakmör, Karakul, Batamgoy şu yüzündü ırdıp oturganda 4 saat 20 minut ırdap bergen. Men janagı Janışbay işleri jastırgan 5-10 elin 4-ünü jastırıp kalgam. Sizdin atkarыңızda el urdu. Anan keyin mına Jaldabatka kelgende aşıralı gelip kaldı. Totuğup kalgan ırçı eken. Anan sakınaga aytışka aşkemi köz çıkıp жүргөн жол көрсөtüp aldı ustatım boldu. Toktosun akenan filarmoniyaga alıp barıp Toktosunda ustatım. Esti-besta ustadım. Şuların bari menden, şulardan ülgü algamın. Anan eme Osmankul'un janında jönele jürdüm, ayılda eçigen jokmun, uçuraşıp urdasam batasını bergen, karıp kalgan uçur eken, oşondoy. Anan emi Şekerbek aksakal kalgan köymeni aralaşıp jürdüm, sözdü çoy boylu. Irları var, tamaşa koy, ırlardı ırdaçı, mümkün hazır akbak ayında atkarıp beren, bolu seke sonun kılıp çertip koyuyoruz, anın ırı da var. Irdaganda, anan ayıp bereyim. Emi o çaydan kiçine urttagança. Özü Bunday kurçırçede oyuna gelgen tartınbay Korgol atabız. Aytı çoğu. Tamaşa köy bolçu. Karlık degen ırlarından bir iki oğuz aytıp koy. Bilmenem butun bügüldü,
Bermеттey tişim güldü, karan kalgan karılık, karadı bustu türümdü, betimdi sakal tük bastı, belimden kuvat güç kaçtı, mönkü gömmeden düşbögön, baka birimi üstü, vade uç kaçtı, deyip koydu. Özü bu, bizden çayxanada ırday verçi şu, Kokede vel çoğulu alıp, kişi anca kılt etip koyucu. Anan şu tamaşa, korgolunda oturgan yerde oyun gülküşan boldu. Anan oşol janağı 60 kadi ököten markum bolup ketdi, menden ulduragıla oşol 60 munduz bayıptı. Anan boldum anı vaqttan deyim bolgan, andan uldurak. Anan Kaçkınbay degen bolgan, eki gözü körüregile budagı jakşakın boldu ketmen. Korgolun şakirtler oşonun bari. Oşentip bizke kandayır derken de oşondan oylanıp özümüz bilgi alatelek. Şo korgol çayxanaga gelip kumarın жазып eldin. Bazarga gelçi, biröөнүн malı jogolat, biröөнүn buyumu jogolat, şular dırdap taap berçele. Ana oşonda tige birөө baytalcı olup kettir. Balinsanın baytalmış, anın arabaga çanağa koşup, çanağa oğrululardın kiyim, girgi qoğun taşı, tamak aşın taşıgan oşonday mal eken, ayan oşonday ele de burada vatsa biri aytıp kaldı, deyt. Koke al, baytaldın öngütüsü kanday ele dese oşunun süretip aytıp durgan jeri koken. Baytaldın çekesinden ağı var, kulağında güygön şamı var, oңжагына jığılgan, jelkesinde burulcalı var, kuyruğunun astında kuyuşkandın tağı var, joşele canı var, ağa jolukandın bağı var, canı varım joşele, jal kuyruğu gosele, jakın dili toktop aygırdan, özü de jarım aylık boz ele, jalından çılbır eşelik, jaman su geçelik, janarak tele jogoldu jaburga düşüp ketelik, kılından çılbır eşelik, kıyın sunu geçelik, emirek tele jogoldun iki jaka ketelik, 200 so'm alasın balam esine gelsen ketelik. Dese koke, nagorotko düşkenden men baylap koydum öyle de biri alıp gelip veriptir. Bir dırıdelas bir sözünü ayta keteyim. 70-nji yıllardan başı olsa gerek, oşol Razakov degen gelip kaldı deyt. Hem anda turmuş naçar, Xlopzavod degen bar eski sentede, oşonun mangday jagынан eşek menen çıksam oşo kel atышкан eken deyt. Altmışbay Penir Aykon bar öyle deyt. Men eşekten tüşe kalı ılırdap kaldım deyt. Jol bökögön jol borusqa jogulupka ötsem bolboska, karap turgan jol borusqa kayrılbay ötsem bolboska arttan kalıp olup jokoldu otot deyt. Bolboylan Razakov basıp berip men menen jiirken beyle kuchaktaşıp görüştü deyt kadimkide. Korgol aksakalsız deyt. Hem karabayız Razakovдун akılmandığın. Özü Tajik'in internatında жүрсө, Özbekistan'da жүрсө. Anandağı aytat deyt, Toktogul Eşmanbettin, içkilik kurman menen aytışın bilesizби. Kurman tigi batken jaktan deyim. Oşondan beri bilet, kийинки çoңдорун Kuday bilsin, Kudayдын bayaсын bilebek. Ondan da bilet elimde öyle jerge çöğüge otura kaldım deyt, çalçık, baya martın başlağı soğuk. Kandaydır Razakovga biri oturup çalıp gelip koya koydu deyt. Raykomga iki jagында oturup şoken bir gök taşga oturup kaldı deyt. Tigilirdi çay uğurdadım deyt atayın. Tigi Raykomdun göçügü Mustafa kalsın deyip. Oşadan kişide özünde ayıp vermelisin. Hem alcan aytışta, isteskin aytırıyor. Uzak eren bir yerde. Anan da eme. Ben oşantip jana bazarlarga gelçele, biröөнүн buyumu jogolup, özünün gölöş jogolup kettir. Öz aytçı şu, teri maası jok. Geçtemeden şırıtıp tağırdan oşondan maası kılıp onan gölöşüm bazardan aldım öyle deyt. Gözü bir jal çalır, sürme top bazarda üstüngünü ılayda kalıp kalgan eken gölöşü. Ilaydan. Eşeğime mineyin desile, eşeğine mineyin dese attan alacak gölöşü olken hem bir sekeye dura alıp kalkan kıykırırdı o da deyt.
görüp bayqap kalganlar, gözünün kırın salganlar, göleştin biri yok oldu korkulgu, gelip ergile kokustan tav alganlar. Altımız sonbası, apasız kaldı ması, yetimiz sonbası, yetim kaldı ması. Harangdan zorga verdele, hancı yandın zayıbı, har veri göp basıp, barelen ap bıçaktan ayıbı, naman kendin zayıbı, nar veri göp basıp, barelen alacaktan ayıbı. Devatseler mantaygan gelin eken hava şu güleşsizlik öyle alıp gelir dese, sana gelin gibi ata veretteydi. Bara geldi gelinim. Var turvayı celinin, var baygan erkek türü balabalan var geçti küçüveligin. Dese kanday zaman kişiledep göleştürgü tüyüp kaçıktır. Anda jerde jatkan göleşime nurşat deydi. Harba vurgan sen göleş, adaşıp kayda yürüsün, askırganı yürüsün, yukanda kimdin bilüsün. Dep bulçettire giyip alıp binip gitti desegen. Yemiz anağı kokemdin. Akbakay'da en büyüsün, Bolu Şekayeva yiğine getirip çertmedi mi? Oy. Anın nırı da var hem. Akbakay'da en bir cengeleri de. Akbakay'da gene cengeleri. Cengeleri anan sadağın gideyin çeşse mağasısından aydın jarı gidiyse kadim gideyin ot çıkarttı dedi. Yani o sanır da jürüvenen tigi bay Kuday ırgın sen can koyup ötkensin de ona el alıp verdir. Uyurday verdikken atını ayıtmayın. Atı var hem ayıtmayın. Oşanları var ikisini ayıtmayın. Öz ırdağında kargancılır da şün öyle komuz korolu ölüp kalsın. Ocağından düşkün oy samayın, kaltardı da cevdarı dününde. Tabaşaklı bir dursam akbakıyor, şu bir tan besliyor bildim bey. O gösterin büyük arasam, gökte gele çolpunu cıldızday. Bederindi karasami kağıdayın, timeli beyişten gelgen o yürgüstay. O koldurundun oy sallası, kolot tele sambin o çıbıktay. Yevedendi karasam akbakay, timeli kol tibes kana mazar o yıktay. Kuştayoy tarangan, kılgırıp kana küskün o karangan. Kızıl çok salır yürek akbakay, şu kıyalın gitpey toy sanamdan. Oyca kalbağana toğasından, yayılgana karan o çatından. Kırgıya kanat kaşından, tilmede kıyrımdan çıkan o yasılcan. Suğa bir gelgen o cerinden, suktan tıpkanan aytkan o gelinden. Oy bileriktin o yaktı, bileğindin o yaktı. Oşo bileriktin o yastığı, tabağındın o yaktı. Oşo taşman çoktun o yastığı. Kurbede kurbu kurbundan,
Ördöktey bolgon moynungdan, kağıdan akpa kaytimede, gödügüm kara çıksın oy koynungdan. Эми Тууганбай аке мына ушул Коргол атабыздын ылайым арбагы дайым колдой жүрсүн. Биздин кыргыз элибизге ушул баягы аябай көп чыгармалардын баарын аткарып жүргөнүңүздү билебиз да. Кээкесте баягы жаныңызда жүрө калып дегенде айткандарыңызды угуп жүрөбүз. Эми ушул Токтогул өрөөнүндө баягы таланттардын мекени деп айтабыз да. Кыргыз элибизде ушинтип айтылып жүрөт. Анан баягы сиздин өзүңүздө жеке Кудай таалам берген талант, балким бул ата бабадан улангандыр. Ошол сиздердин урук туугандан ким чыккан да сиздерден мурда дегенде. Эми бул өнөр кайдан келди деген. Өзүмдө атам 7 жашында эле өлүп калган. Жанагы шуну да чертип өтүп эсимде түшүп калыптыр. Аны да айтып берейин. Эми мен уругумдан ырчы чыкпаган, эми башкалар болгон. Жанагы чоң атам Орус Герман согушуна катышып, ошол айылда илгери арык каздырган Каратал деген манап болгон экен. Ошол арык каздырып мурап болгон киши экен. Өз атам жөнү дыйкан, анан усталыгы бар болчу, дубалурчу, өтүк ыртарчы, комуз черте койчу ошондой. Эми ушу айылдагы элдин немеси болду го, ырчылардын. Баягы аккан арыктан суу агат дегендей баягы жуккан го, менимче. Бирөөлөрдөн жукту. Да бирөөнү айта кетейин. Эми мына Корголдо ошо жанагы Акбала деген бир дастан айтчы. Анан мынабу мен баарынан коштум да. Бул Гүлгакы деген бир бар элдиги. Муну Ашыралы айтат, Осакең да ушундук айтчы дейт. Шунун баары илгеркилер айткан. Корголдун да йоу деген жерлери бар. Анан кийин мен эстебестен уктум, ал кем айтчы эле деп. Көп ырчылардан Шекербек айтчы, башка ырчылардан дагы уктук. Анан ошол Гүлгакы деген элдигир. Шуну да айтты, элдигир. Бул өзү Гүлгакынын. Бул эми бул бирөөнүн чыгармасы болуш керек барыбыр. Бул эми элдик болуп кеткен да. Элдик болуп калган. Эми бул мындай өзү. Гүлгакы деген мына 1758-жылга чейин кыргызды талкалап туруп да Калмаканды. Амурсан деген нарынды башкарып турса, Коңтажы деген Кеминди башкарып турган. Кемин деген сөз да ошол Калмактын сөзү. Ошо Коңтажынын Гүлгакы деген кызы болот экен. Ошоганан ашык болуп калып, Дубанай Шаам Ашырап деп айтылат. Ашык болуп калып, дагы бир чоң кандын дейбиз, ушундай акемдин баласы го. Ошо ашык болуп калып, артынан Дубана болуп кеткен экен. 7 жыл, 6 жыл төөсүн кайтарып, Кочкордо кар жатпайт. Ушул жерде төөлөрүн кайтарат экен. Бу ошол Дубанай Шаам Ашырып кайтаргандан баштап бир баштагы зыян болбойт экен. Анан бир жаман сарайбыш немеде уктап жатса, Гүлгакы жанында кыздар менен барып карасышы жаман Дубананын оозунан жалын чыгап турат дейт. Тура калган экен, өңүнөн жалтанып кыз үйүнө келген экен да, ошондон санаага түшүп калат экен. Анан ушу бир Дубана көрдүм деп айттырат экен атасына, ошондо келет экен Дубана. Эми ошол капыр Калмактын кызы, тиги мусулман. Шариятта капыр дини кайырда алып туруп мусулман динине киргизсе, тиги дүйнөдө бейишке чыгат деген сөз бар. Жанат болот да, бейишке чыгат. Занда Шекербек өтүрүп алып, чалагыз аксага сырraz эле бейиштин төрүндө отура турбайбы дейт, айылдагы сорт болчу. Ама ошол Гүлгакыга карата тигинен агырып айтып турган жери. Akutun takasın asıl taştan Gülgakım, aykalışı boynuma asıl taştan Gülgakım. Artık çaviri jaralgansın asıl zattan Gülgakım. Kara kışta kemindi bu karasız Gülgakım. Adamzat şimdi sarasız Gülgakım. Atanga burgon tadı balasız Gülgakım. Aylı ayılananı bilir bilin Gülgakım. Damatın dinine girer bilin Gülgakım.
Asata kolga alıp tüy kaytardım kulakım. Atka minbey жаңада tüy kaytardım kulakım. Aşık bolup kalmasam ne kaytardım kulakım. 7 yılı sen üçün tüy kaytardım kulakım. Tüyün binge jetkençe tüy kaytardım kulakım. Sizden ümit bolmasa da ne kaytardım kulakım. La ilahe illallah gelmegen kirkilinge giresin be kulaka Muhammed'in dinine Halkı kana çok oylan araladım kulakım. Kıykak dili bütün zaraladım kulakım. Bir özünden başkadı samavatım kulakım. Diken gibi butuma sokun çoğum kesildi. Karay verip ösündü kara közüm teşildi. Ayday sulu kulakım asıl canım esildi. La ilahe illallah Muhammed Resulallah. Ay bir ok karallah Momun kalbam hayrullah. La ilahe illallah'ı bilmeysin kulakım. Muhammed'in dinine girmeysin kulakım. Azarıyla kan cedicila kimdeysin kulakım. Ahirette bir iş var gülmeysin kulakım. Allah yetim cennette girmeysin kulakım. La ilahe illallah Muhammed Resulallah. Az bir Rabbim cerallah. Halkı kırallah. Sabır bulsan tozoktun karındasın kulakım. Musulman bul beyiştin bağındasın kulakım. 8-5 jandattın tağındasın kulakım. Sabır bulsan tozoktu sandalasın kulakım. Oton zincir boynuna baylanasın kulakım. Musulman bul beyişte da şamcagasın kulakım. Musulman bul canındın amanında kulakım. Beyiştek hürlüldün camalında kulakım. La ilahe illallah gelmedi bilbil kakım. Sarıyla kan ceticiyle pendeni bilbil kakım. Dirilmek bir gayradan ölgündü bilbil kakım. Gördü cevap vermek de göngündü bilbil kakım. Kudaydan kız Kur'ançın bile gör bilbil kakım. Muhammed'in dinine gire görgün bilbil kakım. Yedi tomuk tozoktan kaçmaysın bilbil kakım. 7 yıldır sarımdı basmaysın bilbil kakım. Ye başıraptı bozordu ve taştaysın kulakım. Şah başırap oluya benim atım kulakım. Alsam demin özündü benim tatım kulakım. Alsam demin özündü benim tatım kulakım. Canım kulakım, canım değil kulakım. Değiştik kulakım, benim değil kulakım. Bu dünya yopa benim kulakım. La ilahe illallah Muhammed Resulallah. Az bir hak yarallah, akıl kol yarallah. Эми Тоғанбай эке ушул баягы убакыт деген учкан куштай баягы убакыт деген өтөт экен дегендей мына азыр 70-тин белин ашып дегендей баягы ушул улуулардын катарында жүрүп жалаң залкарлак акындардын катарында жүргөн кезиңизде кыргыз казак элиндеги баягы айтыштын өзгөчөлүгү деги эле баягы ушул айтыш өнөрү азыркы кезде кыргыз элибизде кандай болуп жатканына бир экөөбүз бир токтоло кетсек. Эми Курманбекти жана Алимбай жазган бир 16 бөлүп жазган ошол телевиденияда бар деп айтты, өзү ошону көчүрөбүз дейт. Анан ошол Саргунан Аксакал муну илгери айтпай коюп, анан унутуп калып, анан кийин пластинкага жаздырган. Эми Саргунан үнү шундук болчу, баритон. Анан баа карыган кезде эстен чыга берет экен. Азырдан мен көбүндө эстен чыгарып атам, кайра үйрөнөм, кайра айтам. Мен 78-жылы жаздыргам муну радиого. Анан ал 82-жылы кабыл алыптыр. Ал бар радиодо турат. Анан тиги Саргунан акенкини үйрөнүп, анан ошону кайра жаздыргам. Тиги арасынан комуз этүүлөр көп болуп, пауза болуп ошентип калган экен. Анан эми ошо эстен чыкпаган жерлеринен айтып берейин кичине. Бул Саргунандын варианты да аталып калды. Саргунан өзү айтчу, мен калыктан үйрөнгөм деп. Ал тиги илимий немеде кол жазма академияга түшкөндөн кийин Саргунандын варианты болуп эсептелип калат экен. Бул эски вариант. Эми кийинкиси менин сөздөрүндөн да айырмалары бар. Муну калык жаш кезде өтө мана 3 томдук кол жазма калган, эми калык өтө чоң, залкар акында.
Ошо жаш кездеги айткан экен, ошондон үйрөнүп алат. Алган экен. Ошондон эми тиги мурункусунда түрү алып калат да. Желип салам айтып турган жерде аккандын. Kandulundu jentektep kandolsun geldi Kaşgar'dan Kavlara dolsun kaydasın Oğalanın eldim başkargan Kanışa yolun taptı deyip kança yıl boldu kat bargan Kutlu oluş aytışko kursan kılıp kaytışko Men kuvanı belden attangam Yemine de kabar albaysın Eşikte turgan akkandan Kaydasın dostum varsın boy Kabarına çıkmayıp kapkandan Basa düşüp gir albay Var yoğundu bil albay Attan kullap git albay O aman candan geç albay Koçödele turan gömülüp Boylarga çömülüp Gör albay dostun didarın Gökürün zar dem sövülüp Kandık belgin biri yok Karıdaş turra tündü yok Baykaşında bu eldin O baştagda türü yok Kaytarıp turgan sakçın yok Kavul alıp gelgendi Kattap turgan jaksın yok Yeşiğin aldı boş turrat Yeminde kavarurgam debi Soğan bende dost turrat Esenlikli bir ilişko Hiç kimsiz yok çedap Hakkan deşim ukpaybın Ayalı basıp çıkpaybı Alıstan bunda men gelsem Uşun çaçıda uktayba Balası basıp gel baby Baykap sallam bir baby Kaşgar benden Gambul'dan Oğalap taptın bendeydi Karabazım kaşayıp Kaytan bu görgöy sendeydi Dep durgan diyor. Em bayağı Toğanbay aka siz uşul ustattардан деги таалим тарбия алып дегендей көп улуу жолдорду көп бийик белдерди ашып дегендей анча мынча баягы балким эсиңизде калган болсо ушул айтыштардан өзүңүз бирөөлөр менен айтышкан чоң акындар менен айтышкан учурлар болгон да ошодон кичине үзүндө Мейлі, есте. Мен бұрынчы үйітта ұстатым болчу. Себеби өкөөбүз кошуна жашап, ал экинчи кабатта, мен биринчи кабатта. Өзүң билесиң өтө чоң акында бир докторский диссертация жатат. Эч кимге окшобогон ырлары бар. Эми мына артында сүрөтүсү болсо, эстелип артында сүрөй турганы жок болсо, эстелбей калат турбайбы? Осмонкулдар эстелбей эле калбады. Ошонун бир Исмайыл деле өкмөт өзү көңүл бөлбөсө. Эми бул жанагы өзүнчө окшобогон бир башка талант болчу. Айтышка кыйын. Эми ошондон айтайын, эми көп эле айтыштар бар. Экөөбүз кошуна туруп калдык, анан Асылбек Эшмөнбетов деген 67-жыл 14-июлда каза болгон. Анан 77-жыл 14-июлда Жамила деген байбичеси бар эле. Ошол үйүнө чакырып, ас кеңиштин ушул үйдөн сөгүп чыккан 10 жыл болду, белгилеп коелу деп, бала чакасы менен Эстебес океанында бир командировка өтүп жок болуп калды. Токтосун экөөбүз келдик. Исмайыл төрдө турат. Жана Жамила деген байбичесин жаш кезинде алганда Исмайыл күйөө жолдош болгон экен. 2 саат жалаң өзү ырдап сүйлөп отурат, боорду катырган. Анан биз арак ичибиз. Бер жагынан отурган Исмайылдын байбичеси айтты, токтосун мен Туганбайга да кезек бербейсиң. Эмне? Шаркырап аккан дарыянын жанына кудук казат дегенде биз көрдүк. Мен айтып ийдим, Исмаке, бул шаркырап аккан дарыянын жанына кудук казабы, же булган чаккан дайрадан кудуктун суусу тазабы деп кой. Кыймыраган чоңго калган үйдөн айтышабыз деди. Анан ошо отуруш эртең менен күн чыкканда тарадык. Мен жайгышы магзым жасап ичем да, анан Исмаке пахмел баалы болуп калды, үйгө кайра кетпешпи дедим десем. Куураган жармаңан башка эмнең бар дейсиң деп ошентет деп. Эми бар, сиз мен бардар кишим деп ошентсем, сиз бардар кишисиз, ошо сизден жугуп, сыныктан башканын баары жугуш дейт. Жүрүңүз деп анан үйгө кирип жашай алмет элем. Уда туулган кыздарым бар, эгиз балам, 4 бир багат аялым.
Anam bistin dastorxondu koyup koyan öz baldarına getip kaldı. Anam İsmail aytат. Tünde bir kıvırap atkanday boldun, bir kol götürüp görmeysin. Güreyin erkin oturup. Bunçu taşal. Tiyirdim ne olgun yok desem. Jaş kişiye kol çaviyet odarıp ketken atpaşın da otpay. Oşonda men emi tiyişip tamaşa kılıp tike kol sal albaysın. Öz suranıp atkandayın bir demede aytırıp alayın da atkanım. Han demesen ısmaken ayta versem bolobu. Töşök salıp olturam törgötüңüz jogarı. Bir eşikte şüyübüz birge güttük koronu. Uzatıcıp turabız tuğan tuğuşkan joronu. Halal öküm konuk kondursan çakırsan bılçıldaşa telendep özüңdü gayra soğubu. İsmakem el yüzünde pensiya çıkıp ettin. Çıkıp ettin. Mulan altınıştan açtınız, Alatoğlu'ya baktınız. Argim koldan düşürgü salbanlı gitev jastınız. Kança bir neçen zalkardın katarında bastınız. Kancoluğunuz birigip saparında bastınız. Baş kılıp Murat ağlısın, bağrısıncığa çaptınız. Esaduğan ısmake elüğün dili çığa kaçtınız. Balapan baskan toğtoy bay biçengdin canında bayraldınız da jattınız. Torgoy dildi çok akın, negizi 90 düzlü çaptınız. Ay çonka düştü kuşu dedi. İçi valı ananır da odur. Geptin gelsen oraya. Çonkom getirgen de boluydu. Hal öküm kodak degende, tay soygun su degelde tas turkundan emenge senin kança somun kurudu. Sen uşu kudunusun çonkonun ku söz aytsan korkamun. Astın üstün süylügün aylanayın çolkonum. Balamdaysın tuğan bay bay kaşımda buğanday. Karap dursam sözlürüngdü karangıgan aralaştım ede kaptap gülgen tumanday. Geçe karılar menen bastın dep kalkın gülün açtın dep. Akakşık emeğemine bağırım ben karızıma bergensip katarıcığa çaptın dep. Hazal gelse kim kalat açulansa min dalat. Adam canın amalat asman kalat gün kalat. Den soluğu tazalar darının barkın bilevi. Derden digin alıp gökarının barkın bilevi. Den soluğun tazavı dar görgün yok belen. Demitesin ululu bende kar görgün yok belen. Emi sucu yılsa göl bolat. Kumcu yılsa çöl bolat. Ayaz gelse kış bolat. Başta kız bolat. Algıbattan taygan kes balam sağadaman bulsun tutuş bolat. Karılıktan kaçalbay kaltar ötken eken da. Acalgan ayla tavalbay nevin altar ötken eken da. Gökten uçkan kuğuk okşup gölden uçkan buğuk okşup. Attarı kalıp yüzü yok. Akınlar ötken ekenden artında kalgan sözü yok. Hazırcı türlün arga var, kagazga düşkönдөй tamga var. Hazırkın kuşul zamanda at bilbe sakın çanda var. Emi geçekte turat bakırıp, korosta turat çakırıp. Burup sayraşat bulbullar bakta yaşınıp. İlgeri kırgız at çapsa, ilege salıp çavuşup. Tuğradan çıkıp koydurup tulpardan ırsın kakışıp. Çıkarıp geçin öz atın çılbırdan sürüp alışıp. Kanına singip kalkan var, hazırda sürüp almay var. 600 orden alsa da bari bir alışka gitmey tandaylar. Oy berilbe balamanday kumarga, bezildep sayrap jatsa da bespeldek jatpey tularga. Artınan kuvasıylık tınjölülen arkanda kalsın kalsın çıkarma. Seni gırdaba degen çeçim yok, bir gırçı bolbo betin yok. Akındık degen uvaran adına çenep kuvala. Başına kuday vermese başı bey taytkan duan oy. Emi bozok kırırçı bolboğun bolorundun aylağın. Arak kesirçi bolboğun aldı cağın daylağın. Bargan turgan yerleri de barkındı bilgen ellerige. 100 gram bergen yerlerde andadan akıldın benen oylağın.
Ben bolsa pensiyada yürümün bekirçinin bürümün. Işkısı yok tunçuktayt. Hır degenin koşanda ışkılığını tunçutbayt. Hırga jakın yürügüm. Akın bolsun andı bana karotun bürünün. Argindin ırım beniki de vayetip yürüştürelim. Ömü bargan turgan o yerlerde. Barkındı bilgen ellerge. Havanındı sözümde. Anda sonda gözümde. Oy çonkun ayta duyur degen tilegim oy. Atalarыбыз болбосо дагы Коргол атабыздан таалим тарбия алганыңызды жалпы эл журтубуз билет. Эми ошол жөнүндө кичине бир эки ооз кеп куруп берсеңиз. Öyle özüň aytkanday биздин кетмен төбөдө акындар илгери көп чыккан. Анан азырда биринчерин чыгып атат. Эл Бирбек бар, дагы талпынып жүргөн балдар бардыр. Анан берки огончу ырчылар да чыгып атат. Эми мен устаттарым menden uluların barın ustat деп esepteyim. Birinci Aylı Usta, Malavaş, Kadırkul, jana üç kızın atası. Teyti degen, Koşalı degen ırçılar var boldu. Alardı görüp onan oşol düydügü urdagı us kelçen, angiyin men Korgolga uçuraşıp urdagım, men radyodan tiyak biyaktan okup jürösüңөр. Andan keyin Sargınan degen ırçı bolgon. Andan ilgeri şöyle ketmen töbödө жүрсем өзü tüyü mına o Kaşkasu degen jeri var. Bişkektин üstünde ошол жердик болот эле. Анан ошо турмуш шартынан айланып жүрүп кетмен төбөдө туруп калган ошол жерден аял алып бала чакалуу болуп, кийин Бишкекте каза болуп, туугандары талашып сөөгүн. Анан Нургазиев Муктар эке деген бир жерде абдан эстүү акылдуу биринчи секретарь болуп жүргөн тургандан бала чакасы тиякта биздин эл болуп калган. Biz söğüktü alıp keteyizden getmen töğü alıp gelip koygan. Anam ошол meni Moğollar da koştu, oşentip kaldı. Sen emirçi olup kaldın 65-yılı. Bolboso Moğollardan köpünçe duvana köp çıgat. Kiyinkilerden ırço köpüzelebiz. Men kalık bilgen ırdım barın bilemem. Kalıkta akın emesmin. Bir akındığım bar deç. Em oşo kalık bilgen ırdım barın biletken üyünü alıp gelip oturup anan keyin oşol Kurmanbek, Janışbay, Şakmör, Karagul, Batamgoy şu üzündü ırda oturganda 4 saat 20 minut ırdap bergen. Men janagı Janışbay işleri jastırgan 5-10 elin 4-ünü jastırıp kalgam. Sizdin atkarыңızda el oldu. Anan keyin muna Жалдабатка келгенде Aşıralı gelip kaldı. Totuğup kalgan ırç eken. Anan sakınaga aytışka aşkemi köz çıkıp жүргөн жол көрсөtүp aldı ustatım boldu. Toktosunda eken filarmoniyaga alып barıp Toktosunda ustatım. Esti ustadım. Şuların barı menden, şulardan ülgü algamın. Anan eme Osmankul'un janında jönele jürdüm, ayılda eçigen jokmун, uçuraşı vurdasam batasını bergen, karıp kalgan uçur eken, oşondoy. Anan emi Şekerbek Aksakal kalgan köymenen aralaşıp yürüdüm, sözlü çoy boylu. Anan Korgol menen oşol birinci göz açkanda ustatım boldu. Gebir ırları var, tamaşa koy. Irlardı ırdaçı, mümkün azır akbakayında atkar berem, bolu seke sonun kılıp çertip koyuyoruz. Anın ırı da var. Irdaganda anan ayıp bereyim. O çaydan kiçine urttagança. Özü Bunday kurçırçede oyuna gelgen tartınbay Korgol atabız. Aytı çoğuva. Tamaşa koyup olçu. Karılık degen ırlarından bir iki oğuz aytıp koyuyor. Bilmenem butun bügüldü, bir mettey tişim güldü. Karan kalgan karılık, karadı bustu türümdü. Betimdi sakal tük bastı, belimden kuvat güç kaçtı. Mönkü gömmeden düşbögön, baka birimi üstü, vade uç kaçtı. Deyip koydu. Özü bu. Bizden çayxanada ırday verçi şu kokede el çoğulup alıp kişi anca kılt etip koyçu. Anan şu tamaşa Korgolunda oturgan yerde oyun gülküşan boldu. Anan oşol janağı 60 kadi ököten marhum bolup ketdi, menden uluragı da oşol 60 Munduzbayev da. Anan boldu malı vaqttan deyim olgan andan ulurak.
Анан Качкынбай деген болгон, эки көзү көрө келе, будагы жакшы жакын болуп кеткен. Корголдун шакирттери ошонун баары. Ошентип бизге ошо кандай ырдар экен деп ошондон ойлонуп өзүбүз үлгү алат элек. Ошо Коргол чайканага келип, кумарын жазып элдин. Базарга келчи, бирөөнүн малы жоголот, бирөөнүн буюму жоголот, ушуларды ырдап таап берчи эле. Bir sözünü ayta keteyim. 50-nji жылдардын başı bolsa gerek, oşol Razakov degen gelip kaldı deyt. Hem anda turmuş naçar. Xulop zavod degen bar эле eski sentede, oşonun mangday jagынан eşek менен чыксам oşo kel atышкан экен дейт. Алтымышбаев деген райком бар эле дейт. Мен эшектен түшө калып ырдап калдым дейт. Жолбөгөгөн жолборско жолукпай өтсөм болбоско, карап турган жолборско кайрылбай өтсөм болбоско деп арттан калып алып райком жоголду отур дейт. Болбой эле анан Разаков басып келип, мени менен жийиркенбей эле кучакташып көрүштү дейт кадимкиде. Коргол аксакалсыз дейт. Ооба. Эми карабайсыз Разаковдун акылмандыгын. Өзү Тажиктин интернатында жүрсө, Өзбекстанда жүрсө. Анан дагы айтат дейт. Токтогул Эшманбеттин ичкилик Курман менен айтышын билесизби? Эми Курман тиги Баткен жактан да. Эми ошондон бери билет, кийинки чоңдорун Кудай билсин, ал андайдын маанасин билебик. Анан да билет элем деп эле жерге чөөгө отура калдым дейт. Чалчык, баягы марттын баш жагы суук. Кандайдыр Разаковго бирөө отуруп алып келип кое койду дейт. Райкомго эки жагында отуруп, өкөн бир көк ташка отуруп калды дейт. Тигилерди чой ырдадым дейт атайын. Тиги райкомдун көчүгүн уштап калсын деп.